Kei te no hia whakatau te hia tētahi whare I rua pōtaka kia hō rangi whāwhātua I te rongo ki te nui puku o te motu mō ngā uautanga e pātu ana ki ngā whānau o taua hapori. E hia ana te hunga nei kia mōhi o te marea ka whawhai tonu rātau. Engari hei tā te Premier, kaore he take. Kei te hoki atu rātau ki te mura o te ahi, a kua I panaia rātau I ngā rā whakatā. We're going to have speakers up again to inform the community, barbecues, and we're getting a pretty good response. Kaore e te o te hapori I rua pōtaka I te paku marama atu ki te take matua I konei. You know, they came up and asked what was going on because they didn't know. They're not too sure what to do or how to help. But they are here. They're not happy with what's happening. They don't really want 6-storey buildings in front of their area because as you can see, there's Half Moon Bay over there. Me whakawātea te ko tahirau e re matakau mā ono kāinga I mua I te hokotanga atu ki ngā kai whakawhanake whenua. And that redevelopment at Tamaki has been in the pipeline for a long time. It started actually under the previous Labor government. And it's all part of a program to make sure that we can house what is a very large and growing list of people that need to get into state houses. They're in real need. Kua roa tēnei kāinga e noho tāhanga ana, ko tana kai noho whakamutunga he kuia me tana kotahi. Yo e anō ko te hokotanga atu o te wharepea tōna mutunga. We want to know why it's not tenanted. You know, there's a whānau there that could have a home. Yo e kare anō tēnei take kia Otinoa e whakaoati tonu ana te hapori ka whawhai tonu rātau I ngā whakaritenga a te kāwanatanga. Anzac Pikia, te karere. Nā reira e pēhea na ngā whakaaro o te kaiarahi I te rōpū mana ki tēnei take kei konei a Hone Harawira. Tēnā rā koe, Hone. Kia ora, sorry. Nā, te hōtaka whakaumu Tāmaki Transformation Program, heaha tōna ngako, heaha o mā harahara. E kore au whakai ki te kaupapa I te mea he kaupapa kia panga atu, te pani me te rawa kore, kia hoko atu I te whenua, ki te hunga whairawa, kia I tinohi o ngā whare, kia hoki mai te iwi, te pani me te rawa kore, mea te mea no hoki ngā whare hau, ko nui rawa te utu kore tāia, te iwi pohara te hoki atu ki roto I aua whare. Nō reira, kei hea ngā kāinga mō rātau, a popo, hore kau. Ngā whānau o te hapori o rua pōtaka e mea nā rātau ka whawhai tonu rātau, engari hei tā John Key kāre he take. Heaha o kōrero ki ngā whānau o taua hapori? Kia whawhai tonu. E mea na Peter Sharples, mena e kore te iwi e hihi ana kia puta atu I wā rātau kāinga, kore te kāwanatanga e panga atu. Me hi atu au kia Peter, me taku me atu ki aia, hoki mai ki mua I te aro o te hapori, mā rātau hei haina I tētahi rehita, kia mōhio ko wainga mea hihi ana kia puta atu, ko wainga mea hihi ana kia noho. Kia noho tonu rātau, mā ke tonu. Taku mo hui he whare kāwanatanga e nei. Ai rānei mea hei te tangata, ki te noho ki rō whare kāwanatanga mō ake tonu atu. E kā, kore whakai ki tērā. Engari mo tētahi wā, kia kitea mena kei reire tētahi wāhi pai mō rātau, me wā rātau tamariki. Mena koia, me hoko I te whare, ne? Engari me kau e panga atu. Tu atu I tērā, mena ko hoko rātau I te whare, kei reire te moni ki hanga I tētahi whare anō. Mena ka neke hia mai taua whare, kei reira he whare o tētahi whānau anō. Nō reira, hore kau he raru ki tērā whakaro. He whakaro ki hāpai te katoa wā tātou nei iwi. Ka pai hone, kua rongo te motu whānui o whakaro e pāna ki tēnei kaupapa ngā mihi nui ki a koe. Kia ora rā. Kua pau te wā, kia ora rā.